عرف جرة جماعة خينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا فردوتوتا خينا. خن تورخنا ندعوتن. ويا هنگا توكو هجي خيري روان جروف ميديا رابنة تورة. هجين خيري دا دوي فتني ربي في بجدو كفدي سني دلقورا في تيوان تيب. رب ما في بجدو دي فنة. guyyoota muraasaaf rabbii keenya gabbaraatiin turre rabbi nurraa haa geebalu kadhaa kadhannee fi salaata salaannees dalaguma dalayne hundaa xiqqoo guddoo rabbiin nu geebalee warra isinirraa geebalee jeenirraa nu haa taa'isu jecha dhaabbata keenya dirree taawur inda travel isaan dirree taawur inda travel isaanii bakka tana akka dhaabbannu eega rabbiiti sababaa nuuf ta'e nama 30 wayin dhufne nama 30 wayi san keessaa naa fi ustaadni keenya kabajamaaf jaalatamaan ustaad Hakiim Hassan akka dura boota isaan kanaatti warra bakka kana dhufan kana dura buunee finnee waliin asii dalagaa teenya ta khayrii dalaguu qabnu daleeyne yeroo ammaa daawwannaarra jirra khayrii rabbii fi nu jidduutti sirriidhaan dalaynu keessaa achi baanee jirra waan ta'eef viidiyoo waraabne hanga dalagaa khayrii dalagu jirrutti sarrabumaaf dhiifannee miidiyaa irraa gabbuunee waan dalayne eega keessaa baane booda gamanas baane kasin nu badhaacha dhaabbata kana guddaa galatooma yannaan dhaabbanni kun dhaabbata jabaadha dhaabbata ummata keenya as fiduu fi deddeebisuu jidduutti shoora olaanaa taphachaa jiruu fi taphachaa turedha rabbiin guddisee bakka ga'uu qabaniin nuuf haa ga'u uteela qabanii baasa kireeysanii achirraa hanga asiitti waa hundaa qopheeysanii haala bareedaadhaan haala gaariidhaan asii fi jidduu hawaasa keenya tajaajiluu irratti argamanii namni akkanaa dhaabni kanaa jiraachuun hedduu bareedaadha hedduu gaariidha jaallan kiyyaa asiin Aliyyi Abdallaafaa isaanii fuuldura keenyaan jira Sheeliyyi Abdallaachuu hiyyaafwan sheekota jirri kuni isaanii fi akkasumatti asiin Haaji Sufeeniin nabira jira asiin Sheekh Ali Ibrahim Janiini rabbiin akka fedhu dalagaa isaan kanaa wajjii waliin nu qabee bakka tana nu fide ijoollee babbareedduu tanaa wajjiin akkasumatti obboleessa keenya Khaalid fa'aa asiin jira akkasuma sheekota keenya Sheekh Abdunaasir fa'aa asiin jira warra kanaa dad rabbiin bakka bakkaa waliin nu fidee waliin nu eedee haala kanaan obboleeyyan taanee tokko taanee dhufnee bakka tana waliin dhaabbachaa jirra rabbiin irra fidee dirree arafaa nu dhaabe guyyaa dirqamaa san yookaan guyyaa waajibaa san fidee akka wajjin nu dhaabu abdii guddoodha qabna obboleeyyan hedduu du'aa nu dhaammatee du'aa godhaa fi turre obboleeyyan hedduutu bakka tana ka wajjin dhaabbachuu feenu carraan nu jala hambisee nu bira dabarsee isaan san nu duubatti hafanii nu dura dhufuudhaaf qalbiin nu cabaa irraa gaddaa aadaa bakka tana dhaabbachuu jirra rabbiin isaan illee fidee yeroo gabaabdutti bakka tana kan nu dhaabu rabbii keenya kadhachaa fi turre ammallee irra deebinee kadhannaa fi obboleeyyan qalbiin isaanii bakka tana deebochaa jirtu hunda rabbi bakka tana nuuf haafidu bismillaahi rabbi obboleeyyan keenya bakka tana haafidu nama keenya ka'ee gaddur waa wali qabachuu jiru jira bakkuma tanaan dhaabbadha jee holirraas taa'uu fi diddee bakka tana dhufuu dadhabeen baanu nama hedduu jira kawaa qabu ka rabbiin bakka tana dhaabbachuu hin fedhinii fi jiraan baanu osoo miskiinni meeqa dhufee as dhaabbatu tujjaarri meeqa bakka tana dhaabbachuu hanqate osoo miskiinni meeqa baadiyyaa keessaa as dhufuudhaaf waa walirra kaayyatu tujjaarri meeqa kawaa qabu niyatuullee dadhabe rabbiin akka fedhu dalaga ruuhee kaleeysa gaafa Ibraahim lallabu jala awwaatte qofaa dhufee bakka tana dhaabbata obboleeyyan keenya bakka warra bakka tana hawwaa jira warra ruuheen isaanii asii awwaatte rabbi nuuf haa godhu nama keenya xiqqaa guddaa fidee bakka tana rabbi nuuf haa dhaabu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf namni keenya ka Itoophiyaa yookaan akkuma Afrikaattu hedduun jirru inni kijibaa miti nama adiituun nu caanee jira baay'inaan namni bakka tanatti argamu namoota adiidha namni gurraacha asitti hedduun argamu gurraacha hoggaataan dachii rabbii balleessanii dhabneen baanal kun asuma Hamzaa keenya kanaa fi Aliyyimaan hoggaataan diima juun kana faadhaan gurraacha lakkaawwachuu jira malee arra nama dhabeetiin firraa kanuma gurraacha lakkaawwadhee siin jee haastaa'ee seeku faarruu kana hin jirru rabbii warra jiru nu haa godhu hin mul'annu rabbi nu haa mul'isu kalfassitaar jirraa rabbi duran nu haa deebisuun ja'a maaliif jennaan namni keenya namni akka isaatti as dhufuu niyaa qabu hin jiru haa ta'u malee niyaasaa san rabbiin guutee fi bakka tana hin dhaabne halkanii guyyaa yaanni isaa fedhiin isaa manaafni isaa abjuun isaa bakka tana dhaabbachuudha obboleeyyan nuti biraa dhufne jaallan keenya jaalalloota keenya warra waa meeqa keessa wajjin dabarree waa meeqa wajjin agarree waa meeqa keessa wajjin tarre ka bakka tana silaa wajjin dhufuu qabnu ka silaa bakka tana wajjin dhaabbachuu qabnu akkumaan jee kacarraan biraa bakka tana duursee nu fide rabbi yeroo gabaabdu nuuf haa fidu dhukkubsataa keenya rabbi nu haa fayyisu rakkataa keenya rakkoo keessaa rabbi nu haa baasu haajamaa keenya haajaa jala rabbi nu haa baasu dirree arafaa jechuun tana jaallan keenya arra umraadhaaf dhufne akka jarraa yoo rabbiin keenya fedhe
gaafa hajjiidhaaf dhufne kan hundi bineenee dhaabbanni keenya kun nu daawwachiisaa jira baasa kafalanii bakka silaa dhaabbachuu qabnu hunda Jabalur Rahmaan illee nu geessanii Jabalun Nuur jechuu qiyya Rahmaan kanuma Jabalun Nuur illee deeyinee daawwannee hanga rabbiin nu laafisetti olillee bahuu dadhabnu xiqqoo oloodha beeytanii nama gagabbate faadhaa wal keessa jirra ol bahuu sodaannullee jalaa ol daawwannee bira dabarreen baana amma immoo gaara Arafaa gubbaa ol baanee mataa gaara Arafaa gubbaa jirra dirreen Arafaa tanuu gadi gaggartan tana kun ammoo ka gubbaa jirru gaara Arafaati alhamdulillahi rabbiin bakka tana har'a nu fide umraadhaan umriin nu dheereessee hajjiin illee rabbi nu haa fidoona sheekota keenya assalaamu alaykum mee waa'ee Arafaa irraa gaa nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi alhajju Arafaa hajji jechuun maanu Arafa dhaabbachuudha jedha namni keenya gariin gaafa makka dhufee hanga xawaafuu qabu xawaafee safaa maroo jidduu fiige ni allaalamaa ganaa fixannee jechuma taa'ee du'aa godhan bana Arafa yoo dhaabbachuu baatan hajjiin akkami waan jiru asumaan dhaamsa namoota fuuldura dhufuudhaaf ta'aniif dabarsuun gaarii waan jiruufin isin dubbise barakallahu fiikum afaan isinii laafuun ofa barakallahu fiikum Arafa መቆም እንግዲህ እንደምናውቀው የሐጅ ማዕዘናት ነው እና አረፋ ማለት ዋናውና በጣም ትኩረት የምንሰጥበት መሆን አለበት ሐጃችን ሰብስበን የዱንያም የአኺራም ሐጃችን ሰብስበን እዚህ ድረስ መተን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ ዝነት እንዲሰጠን ምን ጠይቅበት ነው እና ይሄ አረፋ ቀን ብሎ ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወርደው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዚህ ለባሮቹ ዝነት የሚሰጥና ረህመት የሚያረጋው ነው ለይለቱል ቀድር ሲባል ነው መላእክቶቹ ነው የሚወርዱት ሰዎች እንደሚሉት ግን የአረፋ ቀን አላህ ራሱ ወርዶ ምን ልስጣችሁ ምን ከነ ትፈልጋላችሁ ብሎ የሚጠይቀን ቀን ነው ከኛ ቀደምት የነበሩ ሰለፎችም ይሄንን ቀን ትኩረት ሰጥተው በጣም የሚያለቅሱበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጣም የሚለምኑበት እና አላህ ይቀበለን የሚመጣው ሐጅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተጠቃሚ ያድርገን አላህ በሰላም ያምጣን ሁላችንም አላህ ይቀበለን አሜን በዱዓ ኢንሻአላህ አንረሳችሁ እናንተም አላህ ይቀበላችሁ እዚህ የሚያምጣችሁ ረብና ኑር አቀበሉ ዱማ ኸኛው ገለቶማ ጀዛኩሙላሁ ኸይር ወያኩም አከስ ሸይኮተ ኸኛ ማሻአላህ ኦብለየን ኪያ namoota dur du'aa nu godhaa turan faatu irra biyya galanii jirra du'aa nu godhaachaa jirani rabbiin nama keenya hunda bakka tana haafidu bismillah rabbiin isin hunda isinii mijjeessee warra bakka tana dhufu isin haa godhu Bashir kiyya rabbi bakka tana si haafidu gaara kana gubbaa gaafa hajjiidhaa san gartee umraanii miti hajjiin rabbi si haafidu isin hunda warra hajjii dhufee dhaabbatu rabbi isin haa taa'isu haajaa isin baasee hajjii rabbi isin haa geessu warra milkii roga hundaan gidittiitti rabbi isin haa godhu milkii malee cinqii rabbi isin irraa haafiyu haadha abbaan isin jalaa dhuma rabbi rahmata haa godhuufi isin umrii isin dheereessee warra bakka tana yeroo mara dhaabbatu rabbiin isin haa taa'isu yaada muraada keessan xiqqaa guddaa ka dur kaammaa ka diin ka duniyaa rabbiin isiniif haa guutu warra duniyaan itti jabaateef rabbi haa laaffisu warra diin itti jabaateef rabbi haa laaffisu nama keenya hunda rabbi nuuf haa milkeessu warra milkiidhaa rabbiin nu haa taasisu bakka darajaa qabdu bakka sadarkaa qabdu hunda akka rabbiin fedhan rabbi nu haa dhaabu akka rabbiin keenya nurraa jaalatutti akka sunnaa nabii keenyaa salawaatu rabbi wasalaamu alayhi gattamutti warra bakka tana dhaabbatu rabbi nu haa taasisu amma gaara Arafaa irraa duuba gabbu'aadhaa jirra yeroo Arafaatii miti daawwumaaf dhufne waan takka takka booda namaa teessu yeroodhaan dura deemanii baruun lafaas haa ta'u nama waan gaariidha waan ta'eef dirqama keenya bakka tana rabbiin keenya nu dhaaba waan jiru abdii guutuu waan qabnuuf akka rabbiin abdii teenya san nuu guutu qophooynee taa'uu qabna waan ta'eef bakka tana dhufnee daawwachaa jirra rabbiin keenya nu qeebalee nurraa qeebalee warra yeroo maras dhaabbatu nu haa taasisuun isiniin jaallan kiyya rijaalan wa nisaan sagiiran wa kabiiran namni kanatti gaara kana bahee gayyaadhaa jira kuma gartan kanatti alhamdulillah warra reen isaanii hawwaattee yeroo maraahu akkanuma deddeebi'ee bakka tana dhaabbatu rabbi nu haa godhu dhiiraa fi dubartoota nu daawwachaa jirtan xiqqaa guddaa as jalaa nu daawwachaa jirtan warra rabbiin qeebalee kadhaa isaanii irraa qeebalee kadhaa namni kadhatuufillee isaaniif qeebalee bakka gaarii rabbiin fidee dhaabe rabbiin isin haa taasisuun isiniin jaa tiimii teenya wajjin kun amma haala gartan kanaan ibduuba gaararraa kara lagaa gayyaadhaa jirra gaara baanee bakka ga'uu qabnu geenyee waan daawwachuu qabnus daawwannee bakka boru dhaabbachuu qabnus ibdura laallee ibduuba gaddeebi'aadhaa jirra akka sigaa tana keessa dalagaa nuti dalagaa jirru hin jirtu ammaaf wayi daawwachuu jirra malee waan dalagatti hin jirreef viidiyoo waraabnee waa isin garsiisu jirra malee gaafa dalagaa irra jirru viidiyoo waraabuun dhaqqabne jaallan kiyya laal kun ammachi jirra waan akkasii dalagu jirra hajarul aswad tuqu jirra
طواف الرجل جني واني كسين برنجر تنبان خناه دابة نفيد دركما يقرب بيتي قلتهم فتشو قبل نوان تيف إسانين قلتهم ما يتشوداف بكا خنات تلبانه استلاند تاور عند عندن أبو كان الرجل أبو مم خير نفاج جرّا الحمد لله مم وجل دفوفتين نخمم بيجرّا بإذن الله تعالى أكان أخرج جرّا خيرنا درّة تاور عند تربل أكسيمي ترى في الدم بدمي كامباني ترى لماني إنه في رجالك إنه تبي فرد إنجليز فات ردون تبي منو استلان دي في درة تور and travel أيه تنامو استلان دي تور and travel أكان أبو خنو جرّا خنا إنه في ده خان كنا دارا رفلال نيجر تنيمي متوان ندرو دي مقوم فا ورا كنا داتي متوان كلا نركز بيه خنامو ورا شجري خنامو ورا داماتي أكسمه ورا دراداتي أنا مو ورا بادياتي الحمد لله الذي جمعنا في هذه الأرض المباركة فارون تربي دتشي يقول كله تنرى ولن نقبيتي بكا كلمة لا إله إلا الله ولتو بلين نقوله ورا وانتك يا دخوان تك هجة دخوان تك أجمع دخوان تك أجد نقوله نرجم سيسور ربي خينا هاجر تومو الحمد لله أقسمتي والربولة تيجي بلش خينا سواك خينا بيجتي أداما في النجد جدوه قوان دك خادمة كي جرت كوني ربي جزاك فلو في خادمة ولا ما يدات تبيار أكا شيء خينا شيء أمين مروقاف تكوجي ورا يادون تري فنسر رادو ميجريه سيقول ده نما جبهة هو صاحب سمر فنسر رادو ممكن الليل سيقول ده ما ده أكر مدرانو درانو كر مجلّك أكا سيجرا خينا ربي بكتر إسنادا وربي بكتر إسنافيتو هندنا ما خينا رجالا ونساء كبيرا وصغيرا هندنا ما ديرا دبرتوتان تكافي قدادان شيخ هذا سادام بكتنا في دينا ما خينا هند ربي هادابو ربي نما دي كانت تسقوط قراءة الله في دي ساقوتو نما قراءة شاوني أن نجركين نلقى ربي دبچو إجت ملتو نما قراءة شانغا كنا نندي مدة هانغا كنا دبوندن دو ربين نجلت هاتي سخنو نمنول جلا بده بكريتي أكان أجاري رفع خنا فكاتا دتشين بيتنا قوتمت دعاء جابسام فكاتا كذي لالني دعاء كرقودا خنا تأخذت نبيين كينيا صلوات ربي وسلام عليه أكمل جارا جبل النور كفرات يا بچا تورن البها تورن وان ما جابسوتو جردبو أكمل بيا أووي سي هالكني نكنا فولا خيسا كنا بدنا نما خبلين نما دو خنا خيسا هندا جارا تشافي أبي طالب بنتي عبد المطلب بنتي أمتا سديرا تورنين هدوان نما أجاب سيزوفي وان غافي نما تورا الدين كنا فوريغا مكة كيسان كفلا وان نما تمولي سورة غما براتين بلال كينيا بلال حبشا غافا شخكي بيا مكة خيسا جولين ديمتيني لفت شيف سدي لمرار كسا تورن أوبسا كما كني أوبسا صبري كما كني صبره وان هدونا مولي سورة خنو تيمين تينيا هذه هؤلاء الضيوف الذين جاءوا من إثيوبيا إلى مكة المكرمة هؤلاء كلهم جرى مكة وجين رفنيرا تيمي تينير أبدا خنان نفي ديوليني خير رامتانا نافي أستاذ حكيم حسن جتشو إمام ما تينيان جرى خنولي كمني فيني ربي نس نورا بها غلطومو بكس لا دابچو قبل هندا ربي نو ادب او شيخ محمد علي او شيخ دربيني قبل تعرف فيس كبيره غار كبيره ابو غار كبير دينه برابونه رد ولا لي رد ولا بويا يا بويا اكل سجره خينه دچين رفاتنا فكات ربي في ديسنا ادب يو شيني خينه خبجه مفجالتمان شيخ محمد توفيق خربين جرّا إساني تولچه كغرا بيا ديبنين أصلانگي قديم بوين بيا خبجم تو جالتم تو أردين من هندينو دو إبتو أردين بإبراهيم دعائي قرني ربي جعل هذا البلد آمنا ربي إني تركت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون بيا ربي إنجي إبراهيم جي ربي خلاتيف يا ربي ورقي يا بكا مدان انجر بكا زرين انجر تنديس قلبي نمال لي غرنا ديبس وان نياتن اللي امتخنا نابدا سجي خلاتسن بكا سن دابت شو ربي سبحانه وتعالى جرا خنف إساني وجي جرا نما جرا كبيس نما ربي نصيبة تلجا الحمد لله نمو تكنا وجين بكنا دابت شو جالا وانت نما قمتشي سانجرتو غارا رفا بدوبة ديبني أما برا دبرا جرا إن شاء الله لا لن نجر راجي لك ربين كنجنو في دو أبدي قدو ربي خنجر راقبنا مي دعاي سنيقو نازانة اللي جراني ربين هندن مربي تأمني بكتنا روفو هوي قبو ربين نوفدين وفادابو يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يودر اندفتن جاي سني كتب اللي ربي سن الرها قبل ينجي ورا رحمن الرها كيدر سندفتني وفردي تقول اللي أصلفو فردي قد ربي سناتايس osoo bakka tana dhuftanii dhaabbanne rabbi addunyaa irraa isin hin galchin osoo bakka tana dhuftanii labbeey kan jennu osoo bakka tana dhuftanii gama rabbii keeysanii ol hin iyyanne rabbi addunyaa irraa isin hin fudhatin warra ruheen isaanii amma asi deddeebi'uudhaaf bakka tana awwaannaa gootee rabbiin hayyamee fi yeroo garagaraa dhufanii bakka tana awwaatan rabbi isin haa taasisu bakka gabroonni rabbii gaggaariin kaleeysaa san dhaabbate ardii ergamaan keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi osoo kaarraa kanatti isin shaklaa taatee bareeddee miidheeydee babbareeffamtee wani dhadhaabbatu kaa gartan guutuun bishaan dhangalaasa aduurraa warra arafa dhaabbatu bishaan garroobaaf hin baane osoo kanatti hin tolin osoo bishaan hin jirre lafa hamtuu keeysa bakka tana dhaabbatanii aduu hamtuu keeysa bakka tana dhaabbatanii rabbii isaaniitiif bitamanii rabbii isaanii qaalii rabbii isaanii jala butamanii waa meeqa mudatanii keeysattumamaa keeysatti hidhamaa gaafa garii biyya keeysaa baafamanii gaara galfamaa irra jiraachaadhaa turan ardii isaan irratti reebamaa turan taboodarra rabbiin harka isaanii galchee isaan jala kuftee hafuutee isu tana warra bakka isaan dhaabbatan hunda dhaabbatu goda isaan seenan hunda nama seenu rabbiin haa taa'isu dhukkuba qaama keessa isin jiru rabbi isinirraa haa fuudhu dhaba isinii jiru rabbi isinirraa haa kaasu qalbii caba rabbi isinirraa haa kaasu fayyadaba rabbi isinirraa haa kaasu milkii gubbaan dabalee rabbi isin haa badhaasu warra yaadaa muraada guutee fi bakka qadrii qabdu bakka sadarkaa qabdu bakka khayrii qabdu hunda rabbiin dhaabe rabbiin isin haa taa'isu obboleeyyan kiyya milkii addunyaa akhiraa rabbi isinitti haa dhangalaasu warra milkiin addunyaa akhiraatti dhangalaate rabbiin isin haa taa'isu rahmaanumaatuun namaan fedhee nama fida malee waa maalleeyni naman fiddu qarshiin naman fiddu rahmaanuma gubbaa arshii jiruutuun nama fidaan baanne yeroo hedduu didaa turre namoota hedduu isin geessina jee jalaa didaa turre rabbiin akkuma isin fedhu dalagaa nama gaarii wajjin bakka gaarii dhaquu qabdanaan jee akka waan na tursiisee amma na fideeti sheekha keenya Sheekh Muhammad wajji bakka tana dhufuu caalaa wanti na gammachiisan jiru obboleeysa kiyya kaniin akkaan jaaladhuuf akkaan kabaju akkaan na jaalatu mucaa qallaa kana fa'aa wajjin dhufuu caalaa sheeliyyi Abdallaa kanaa wajjin as dhufuu caalaa wanti na gammachiisan jiru soomanuma baranaa kana wajji ana jee baasaabora na gaafachaa ture inni akkaan itti ergu narraa kafallee akkaas dhufnu na godhu jechuudha didaatiin ture hin baanne miseejii isaanii ilaaleetumaan jalaa usee kun hundeefifneef ni jira bira jiranii guyyuma rabbiin fedhe malee hin taatu jechuu kiyya bira akkasi yoo ru'een teessii awwaate didduu numa dhufta yoo ru'een teessiin awwaatin ammoo dubbiin jabduudha yaa rabbi asii ru'een teen awwaanne asin deeytu ettee durna katabdillee narraa haqii namaas dhaqu na taa'isii yeni rabbi kadhachuun akkaan bareedduudha jechuudha jara keenya umraa dhufne umrii nu dheereessee ajjiis rabbi nu haa fiddu isinillee aadaa muraada isin haa guutu waan isin hawwitan waan isin barbaaddan Sheekh Muhammad Tawfiq xiqqoo dubbachuun fedhanii dhiifama nu gaafatanii jiran daawwattootaas nus as seenuun fedhanii akkasii rabbiin umrii isaanii nuuf haa dheereessu ijaamtuu irraa nu haa qabu nu haa milkeessu nulleen akka waan isaan majalaa milkooyneef fakkaata rabbiin ammallee sheekha mijjaa biyyatti tolu habiidillee mijjaati toltu habiyyaa khayrii qabu habiidilleen isaaf khayrii qabdu eenyumma akka jirame nuti amma garoo makka deemaa jirra arafarraa gara makka deemaa jirra inshallah jaallan keenya warri asii guyyaa muraasa qabnaa guyyaa hanga qabnu keessatti wal arguu ni dandeenya rabbiin nuuf fedhe nama keenya kamuu ka wal arguu ni rabbiin nu laaffise wal arguu ni waan jibbinuuf hin qabnu waan akkasiiti rabbi wal nu haa agarsiisu wal agarra inshallah ta'ala guyyaa torba yookaan guyyaa 8 akkas ni qabna
guyyoota hanga kana keessatti nama rabbii wal agartaniin jeefirtii nu godhe hojje walni agarreechuu barbaadeetti ummata keenya obboleeyyan keenya jaallan keenya warreen as jiran jechuu kiyya akkasii rabbi isinaa jiraachisu shiftaa isinirraa haa qabu shurxaa isinirraa haa qabu waan isiniin tolle diinii duniyaa keessan rabbi isinirraa haa qabu waan qalbii isin cabsu waan isin rifachiisu takkallee rabbi isiniin haa didu biiti biyya ibaadaati gaa'ii xiyyeeffannaan guddoon ibaadaadha rabbiin ibaadaa irratti warra xiyyeeffatee khayrii bakka tana jirtu hammaarratee bakka tanaa galu ka bakka tana yeroo heddeedduus deddeebi'u rabbi nu haa taa'isu bakka baasaa ga'uudhaaf deemaa jirra akka waan dhiyaachaa jirruuti inshaallah bakka takka takka gara madiinaas haa ta'u iddoo ibaadaadhaaf deeynu osoo hin taane baay'inatti bika daawwidaaf deeynu isin daawwachiifna bakki ibaadaadhaa dhokattuudha rabbumaan fi sijiddu dhokattee hafu qabdi bakki ibaadaadhaa amma salaatuu deemna amma immoo tana godhuu deemna hin barbaachisu kisani bakki san hin barbaachiftu bakka salaataa fi bakka ibaadaa bakka khayrii itti dalaydu dho'ifattee dalaydee bakka daawwattu nama keetillee daawwachiifta barnoota irraa fudhatanii jechuu amma daawwi jirraa isin daawwachiifne malee ibaadaa teenya badan nama agarsiisuun feenu akkasin nu beeka baasni keenyaas kana dirijjitii istilaantiitu nu kireeyse osoo nuti dhufin kireeyfame khidmatul haaji waajibu wa sharaf jalaal makiinaan nama hajjii dhufe qaddamuun dirqamaasi kabajaasii jedha akkana isaan deemu jirra jechuu kiyya bakka deemnu hunda isaan deddeebi'u jirra haala kanaan kunoo maasha Allah dubartoota keenyaas dhiira teenyaas sheekotaas darasootaas hunda wali qabannee waliin deemu jirra almadiinaa jama makiinaan keenya kan deemu jiru seena gibu istaland inda dirree toor istaland عند الدريتر السلام عليكم يا سواق ابو فين نمو امزه نتيجه سنه مخينة دچانه جراج ركينا نگيا نوترا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولد بن إملي خينا غرا مكات إن شاء الله دعائي أكا جابا سنيقونا والله دعائي سنيقونا جولتين وانا سيادة نهم ربنا سنيقاتو دعائي أكا جابا سنيقونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته